Yuk, satu barbang cantik dari Yuda Musik. Durasi koleksi dulu, ada baperan. Waktu Wulandu sehat kabeh. Iya. Keluarga besar, bapak siapa kenang mas? Wasik. Papa Fahrul sekeluarga. Bapak Mahrul. Buat keluarga besar Papa Mahmud dan juga anak-anak cucu-cucunya. Lagunya diputar buat Anda. Aida. Suling Sakti. Gila musik. Oh, ternyata cuma guyonan. Alat tomat. Saking atine kula sing terlalu baperan. Mulane kuda diungwadon aja baperan no. Ya kepripin mas? Aja kayak tukang suling no. Ih, ih. Aja baper dewa aja wah. Apa nanta? Kula demen aane beli. Wasik. Ati wis ngerasa seneng tapi angger ora kepilih. Seharusnya aja gawe wong berharap yen cuma dianggap sahabat. Lamun niate sahabatan mah aja mengkonon mas. Terus Ya biasa baik konon lah. kudu setia konon. Ya mengkonon lah. Oh nyatanya tukang suling beli setia. Iya ya. Hey! Yuna. Yen sekedar cuma pengen baturan, tolong aja selalu perhatian. Oh. Rungu beli. Biasa-biasa bae mengkonon kan. Ari wong wadon pada tejebak konon pasti. Sama wonge pasti bakalan sayang. Yen atine selalu digawe nyaman. Diwasun demen tapi sampean beli demen. Ada belas teman Jawa. Orang di depan dewa. Iya. Seno kedemen Iya. ane beli. Aduh anak tamu. Man kok. Matur suwun. Coba. Tapi Pilih-pilih, Je. angger ora kepilih. Seharusnya aja gawe wong berharap yen cuma dianggap sahabat. Masih disambung panitia. Tertinggi kasih buat besar Papa Mahmud. Yuna musik. Selalu asik. Alat toba. Hehe. Hei, 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 hei.
Benjewa. Sehat. Asik. Sapa wonge pasti bakalan sayang. Yen atine selalu digawe nyaman. Diwasune. Sobat Bajan. Dorong Alah, Mimi aja tekan. Mimi aja ditekan. Mimi hajat. Suwun Mama. Aduh. Mimi aja. Majikan kita. Aku lademen ane beri. Hati wis ngerasa seneng. Kesuwun Mimi aja. Ada buri. Ada. Berkah. Seharusnya aja gawe wong beneran. Yen cuma dianggap sahabat. Terima kasih banyak Mama Aja. Ogur kesuwun Mimi Panitia aja. bakti.